Okay guys, so welcome to my YouTube channel, Lapen Kardom Karbeng Long. So this mic purchase do mano po. Yeah. So la sordo VPC do ma lang sinade don madito and nearly lahan lo ha boya mic po. Mane da hedi battery do ma dedi ho don madito me ke battery chop pe kiti la le. Okay ha battery da. So pachu hetri lar lang se dame 1 week matta nang dun de lalo moto vlogging phan bang kelan o e hobo ya mai phan ke hedi lalo se la so no na kimi jo ma no tane ha mic la microphone so aldo bi lang dun ke dai so posone mei ne hengno ne cholo la bange a clip lo ban nonton thon enggak apa oke udah kali mama teh dak man oke jo kawan lah enggak labang ke extra lawan mana guys lah extra mana pinang dun hola so pinang kupi ma hola bang ke ne use ebon no enke normally so ning matha ge la GoPro adapter lo mane la control na choklo bon pulam la ase dopo same nili check lo apen nan ta clips long da lang phone lo ja ase we same la so hor movement ke thon pen an si mane ase ke do thu ho so lam lo la se so clips tar ju tha de dam le to ko hola extra adapter ke thon pen se mane extra pin ke thon pen se non la so 7 se so blocks video se lam bon la yo so ase son ma me ma hingno ma chalo la yo ase mesana hingna made don made to mal moto blogging chini bola lo ko don made to non por bank 9:21 am lo en pini ke lapu ane dami palam lo moto blogging fan la pen ne back thar ni to plawan lo yo getting pudam dar la pen mic se quality bang ko son lo ma me ma hing no ma palam lo hede don made to ase comment section lo pe tha Kosan aja mah. Kalau menggela boya mic bangge battery nang kok itu mesti dingke battery dan aing sip uti fulam lo. Lala yo. Tante itu word amle cinggi pun umne. So welcome to my YouTube channel Jinu Vlogs. So मैंने ऑलरेडी माइक परचेस किया है लेकिन वो माइक का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं कमेंट सेक्शन पे करो. So welcome to my YouTube channel Jinu Vlogs and Lapen Kardom Karbeng lo and alama ke hola ne mic boya mic bangge lan mane battery doko ma didi amar la battery sipo diti polam long ke battery ta ikda prang ti polam lo alama ke moto vlogging kori hot ma ke AC asin long mang se claim nang ko ti ma didi la yo mane AC asin long ta mane kat nang ko po off nang ko mane on off hoi nang po ma didi so polo ma battery chowai ti lam lo la yo and dan made tum la se asan quality bang ke lan oi de ta thek ko alamang ke nila ne helmet a visor bang edi hingno dak lo mat amar la sunglass bang si logai rong ne channel lang wan ma oh choro lo non ta lang bom ma ini ta la pu vlog se mar pon bo pulam lo nai dam ko silang non comment tu kan lah ini kelang ya harus ding piklo ma one of my Jinu family is here. Selveta lo malamang ge non la right dam de anko mana khelo right dam de anko mane son lo ma sab so ब्लॉग से हमारी पलम है लापेन स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे. तो बहुत दिन हुआ है इसे नए ब्लॉग्स बनाया लेकिन आज जो है थोड़ा रिमिक्स जैसा होने वाला है. एंड गाइस अगर आप लोग मेरा इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके फॉलो करो इंस्टाग्राम पे जिनू ब्लॉग्स स्क्रीन पे आया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक. सो जाके फॉलो करो गाइस. सो सुबह से मैंने एक यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा ब्लॉग सुबह से स्टार्ट होगा तो क्या पीछे जाना पड़ेगा. तो चलिए पीछे चलते हैं.